prvu loptu u Sarajevo donijeli su učenici prve gimnazije. Dr. Feodor Lukač, Emil Najšul, još je bilo trojica četvorca koji su bili na ekskurziji u Zagrebu. To su bile one nekadašnje petice, malo krupnije lopte. Naravno, po sjećanju iz Zagreba ovdje su prenijeli svojim drugovima u gimnaziji, igralo se. Tada Sarajevo nije bilo urbanizirano ko sada, bilo je livada slobodnih, uglavnom se igralo krpenjačom. Prvi zvanični klub je bio taj đački klub koji je imao tako neke utakmice sa austrougarskim vojnicima u to doba. I oni su jedne prilike gostovali u Splitu. Hajduk je već bio osnovan 1911. godine i kad su došli ovi momci naši iz prve gimnazije, đaci, imali su nekog pojma, Hajduk je bio mnogo bolji klub, i oni nisu znali kako da ih nazovu, jer kao gdje će napisati đački klub. I neko se sjetio tamo iz Splita u Hajduku, kaže, ajde i nazovemo Osman. Eto nešto iz Bosne je Osman i tako da je to kao zvanično prvi klub Osman. Međutim, kasnije po povratku dolazi do formiranja više klubova u Sarajevu. Iz tog Osmana ja mislim da je prerasla Slavija. Dalje bio je Sašk, bio je Željezničar, bio je Đerzelez, Hajduk, radnički klub. Za Hajduk je interesantno reći, to mlađa Raja ovdje ne zna, da je u stvari on bio preteča Želje. To je isto radnički klub i željezničke radionice, osnovan 1912. godine, ali od 1945. vezano za ovaj derbi veliki sarajevskog fudbala, Željezničar Sarajeva, počinje tek poslije Drugog svjetskog rata. To baš praznik bio u Sarajevu, da kažeš svi idemo danas na akšiju, normalno svi se podijele i podijele su dva tabora, jedni su uvijek za bordo, drugi su za plavu, ali meni je drago uvijek što postoje ljudi koji će uvijek to tako razumjeti na taj način, ne na način taj da se negdje naći neko, da se negdje s nekim razračunava zbog toga što neko navija za drugu ekipu. Ne kažem zaista, ja kažem Željo kao Željo mora biti tu jer ne bi bilo ni Sarajeva da nije Želji. Sarajevo Željo su bili neki friendly derbi, kako da uporedim s tim. Vrlo je uporedivo sa recimo Liverpool-Everton zato što i tamo imaš familija kao što i ovdje imaš, jel? Da su miksani, da ti recimo da imaš dajđu koji je Željovac ili tetka i koji te bunta da pređeš na Željo, te vamo svi za Sarajevo, pa da se... Uvijek je to bilo u tom folu i to je ono što je dalo draž, što je bilo super. Amidža je naravno s drugim rođakom navio za Sarajevo, s mlađim. Htjeli su nas odvesti na sjevernu tribinu, međutim, nama se ta ideja nije svidla, tako da sam se ja mala još onako odvojila sa svojim drugim rođakom. Sa 2 marke u džepu krenuli smo prema južnoj tribini. Ne bi nikako interpretirao ono što se govori po kuloarima i po tribinama, jer to je da Bog sačuva. Ali hajde da budemo umjereni pa da kažemo da to određuje kućna atmosfera i kućni odgoj i nekakva tradicija kuće. Mada imamo slučajeva gdje 2 brata navijaju, jedan za Sarajevo, jedan za Želju, bez ikakvih problema, ali to samo znači da je tata imao malo autoriteta svoje vremena. Ne znam da li ovi mlađi navijači Sarajeva znaju da je Sarajevo prvo osnovano kao fudbalski klub Torpedo. Po ugledu na istočni blok Varšavski, jer ima i sad u Moskvi
fudbalski klub Torpedo. Međutim, Željo je tada imao jednu solidnu, dobru ekipu i zakazana je utakmica na stadionu 6. april, to je bivši stadion Slavije. To je današnji lokalitet hotela Holiday Inn. Željo je kao onako bolji tim jednostavno pregazio Torpedo i pobjedio 9-1. Ovi osnivači Sarajeva, uglavnom taj politički establishment, komunisti, bili su jednostavno nisu znali šta da rade. Vidite, Željo ima tradiciju, međutim oni hoće neki svoj klub. Naravno dolazi dekret i 7 najboljih igrača željezničara prelazi u Torpedo, koji ubrzo mijenja ime u fudbalski klub Sarajevo 46. godine. Ma to su neke teorije predratne, koje se mogu više vezati za neko, nazovi, urbano, staro Sarajevo, mislim, to su po mene neka naklapanja, pogotovo danas, mislim da je teško napraviti neku podjelu, da su jedno gospoda, drugo jade, mislim, zaista ne bi ulazi u to, niti podržavam tu teoriju, pogotovo danas, kad je onako ruinirano sve to, jedno i drugo. Koliko stoji priča željnih navijača da je Sarajevo u stvari udbaški klub i da je Željo jedini klub sa pravom tradicijom? Ma znaš šta, ja ne sviđaju mi se takva pitanja zato što ima jednu ružnu konotaciju, a to je u vezi s onim što ću kasnije govoriti. Dakle, kvare atmosferu tog jednog finog rivalstva i derbija kakav on treba da bude, dakle, pozitivan i inspirativan. Međutim, šta da ti kažem, priča o tome da je Sarajevo udbaški klub je otprilike kao priča o tome da je Željo klub pružnih radnika, mislim, dokle ćemo stići ako budemo nešto tako. Željo je jednostavno jedan stari klub s jednom velikom tradicijom, a Sarajevo je klub jednog novog vremena, jedan, dakle, mlađi i noviji klub, dakle, i automatski moderniji, ili tako, u onom smislu u kojem je računar moderniji od računaljke, to je otprilike tako. I svako od nas može biti ponosan na to. Oni mogu biti ponosni na svoje godine, a mi smo ponosni na to što predstavljamo jedno novo vrijeme, jedan napredak generalno civilizacijski. Ako često se može pročitati Željo je država, Željo je institucija, Željo je nešto posebno, znači poseban neki klub. Klub koji je nastao 1921. radnički klub. Nekako klub koji je otvoren za sve nacije, za sve navijače i svi su tu dobrodošli. Klub koji jednostavno, za koji se ne navija, već koji se voli. Pa Željo je za mene prije svega moje djetinjstvo i mladost. Sad kad kažem da bi ga mogao porediti sa nekom dragom osobom, vrlo je teško poređenje, ali to je nešto što je zaista raslo sa mnom, što je ostalo utkano u nama i u cijeloj porodici. Željo je prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji igra u prvom takmičenju fudbalske lige Nove Jugoslavije, 1946. godine. Do prvog derbija, upravo ovdje gdje sada stojimo, trebalo je čekati od oslobođenja od 1945. do 1954. godine oktobra. Sarajevo pobjeđuje 6-1 i od tada počinje ta tradicija. Željo se revanšira na Koševu 3-2, koliko sjećam, prva 2 derbija. Onda ide jedna tradicija kroz generacije, jedan fenomen za Sarajevo. Moje sjećanje je negdje od 75. godine, do duše malo maglovita, ali pamtim dosta tih utakmica Sarajeva, pošto smo mi svi inficirani bordov bojom, jer otac Rahmetli Kemal Džemiljić igrao dugo godina za Sarajevo od 54. do 60. godine do tog loma noge. Čisto sveže sjećanje uvijek na 78. godinu i taj moj prvi derbi Sarajevo igralo vrhunski, zaista odigralo utakmicu za 10, to su stari igrači, Simić, Dupovac, bio je Repčić, Rade Savić, a Papa je normalno bio vođa te ekipe. I sad je 4-0, još ima 5 minuta do kraja. I naš Hadžija Čamil Velagirić Rahmetli izašao je on bio tamo i vidit će on meni šta ti misliš. Pa rekao, Hadžija, Boga mi ćemo mi zabiti još jedan. Kaže, ako zabiju naši, ti imaš kopačke od mene. Dade ga pokojni Dragan Simić. I ja kontam 5. gol, meni kopački, sad ja ću biti glavni, ja nisam cijelu noć spavao. Ja sam njih donedavno i čuvao bordove bijele kopačke i stilizovano je bilo kao puma, da su i pozadnje on samo napisao kratko Adi. Prvi derbi kojeg se sjećam malo bolje je onaj derbi kad je Željo ispadao iz prve Jugoslovenske lige i kad je fasovao petardu na Starom Košovu.
Ali međutim oni nisu htjeli izaći na istok, nego su gdje su tada bili smješteni, jer nego su napravili jedan krug kao da pokažu svoj ponos, prkos, da je sve jedno što ispadaju iz lige. Malo mi bilo žao tad Želje, moram da priznam stvarno, mislim. Jedan tim koji otvori reflektor na svom stadionu protiv Iskre iz Bugojna, tako igra sa Spartakom i Varteksom. Rezultat 3-2 za Spartak poslije izvođenja 11-teraca. Prvi derbi kojeg sjećam, sezone 79-80 na Grbavti Starim je vodio. 1-1 je bilo, još je bilo kod starog zapadne drvene tribine, bilo je, mi smo zvali piramida, betonska mala tribinica. Bila je noćna utakmica. Rade Paprica slomio čobi, nogu branio, Pašić zadnjih 10 minuta za Sarajevo. Taj derbi baš nisu nešto pred sami rat ostali u lijepom sjećanju, dešavanja su takva bila, nažalost. Nama je nekim važnija tad bila utakmica protiv Crvene zvijezde nego Sarajeva. Naravno, poslije rata se to opet sve vratilo u normalu. Prvi put sam na utakmicu otišla 1998. godine, bio je derbi Željezničar Sarajevo, Super kup, 25. novembar se igralo. Ne znam, nešto je bilo posebno, ta atmosfera, to navijanje, baklje. Tad sjećam, snijeg je pao, pa je masovno bilo i grudvi, pa to sve tako izgledalo nekako kao nekoj bajci, spektakularno. I eto tako, prelijep neki trenuci, ne znam, od tad sam počela redovno da idem, da pratim. Jedan je zaista taj koji pamtim 10. marta 1982. godine, stadion Koševo se tek renovirao bio i vjerovatno je da se ne ponavljalo, puno ljudi znao oko toga. 55.000 ljudi je bilo tad na stadionu, to je bilo krcato, to je srijeda bila dobro svjećana. Taj dan je neko predvidio bio da je to kijametski dan, to znam, dobro pamtim da je. Mi smo sjedili tamo u onoj centralnoj loži i Željo je poveo 1-0. Kad je Željo poveo, srušila se dio zapadne tribine, pukao pod navijačima Želje. Željo je poveo upravo preko Nikole, Nikića. Onda u drugom su Kelly, pokojni, Vidovići i Pape uradili dvije bravure. Sjećam se jako dobro Sombrera, znači Papetovog koji je podvalio Čipetu, Josipu Čiliću, igrač Želje za koju je vladao Lavor da ima završena 2 fakulteta. Znači, Sombrero, prebacivanje petom preko leđa. Neponovljivo, zaista neponovljivo, jer tu su roja koja su dolazila navijala, oni su sa zastavama bili, tu nije bilo ništa, sad neki natpisa, transparenata, koji god što imao od kuće kakvu letvu, prikači bordovne tkanine što je bilo i to je 2-1 pokojni Kelly Vidović. Zabije gol glavom, a to je nešto strašno. Željo izgubio, Safi Sušić bio tada u vrhunskoj formi, Sarajevo bolje, svi smo nekako, bilo nam je krivo, ali smo zadovoljni što smo vidjeli veliku utakmicu i spektakl. U rangu ovih evropskih derbija. Stvarno je velika priča o sarajevskom nogometu. 69. je čuveni Santos brazilski imao turneju po bivšoj Jugoslaviji. I u programu turneje, ja mislim da su igrali u Zagrebu, u Beogradu sa Zvijezdom, sa Dinamom i u Kragujevcu su igrali. I četvrti grad i tim bio je Željo koji je igrao sa Santosom, čuvenim Peleom. Mi smo tada, ja znam, popodne sam pobjegao iz škole, samo da vidimo Pelea. To je bilo 69. godine, ja mislim da je bio petak, ovako. Ali gost na tadašnjoj utakmici bio je Vahidin Musemić, koji je igrao kao pojačanje. Igrao je osim u Želje i Bukal. To je predšampionska Željina generacija. I sjećam se dobro, mi smo svi stali pred slačionicu, kad su igrači Santosa ušli u auto, ušli pred slačionicu i svi tražimo Pelea. On izlazi, evo kod ga sad gledam, bijela rolka, svi trčimo prema njemu, gledamo ga. Dao je gol na toj utakmici. Bilo je 1-1. Bilo je puno tih nekih internacionalnih uspjeha, recimo ja bih svakako izdvojio utakmicu Sarajeva protiv Manchester Uniteda, gdje je zapravo došlo do jednog istorijskog momenta u kojoj je prvi Bosanac u povijesti koji je zatresao mrežu na Old Traffordu je bio Rahmetli Saldelal, što je fudbaler Sarajeva, to je za mene veliko. Lezević. Jelačić. And it's there. It's a goal. United absolutely caught by surprise.
Ja, iskreno, ja sam gledao fudbal, više sam bio fasciniran Bestom, Bobby Charltonom, tako. Ma u stvari u dubini duše ja sam, nisam imao to neki kvar ni da nešto sad protiv Sarajeva, ali bilo i takve ima bolesnika, ono što mi kažemo u Sarajevu, samo nek izgubi željo pa mi šta da sama bude, to je to. Svi su došli da gledaju te zvijezde Besta i njegovu ekipu koju su igrali, bilo 0-0, uzvrato je bilo 2-1 i taj neki gol koji su oni dali tamo negdje iz kornera kad je neki fotograf gurnuo loptu. Meni je sigurno najveća utakmica na kojoj sam bio, mislim, i srcem i dušom i tijelom, a vezana za Sarajevo, utakmica Sarajevo HSV. To je znači bilo prvo kolo Kupa UEFA 1980. To je bila strašna utakmica zato što je HSV u sezoni prije igrao finale Kupa šampiona današnje Lige prvaka, bio sigurno u tom trenutku najjači njemački tim, a Njemačka je tad bila najjača ekipa u Evropi, bila aktualni evropski prvak. Taj tim imao par igrača zaista svjetske klase, kao što su Manfred Kaltz, tad vjerovatno možda najbolji desni bek na svijetu. Znači Felix Magath, koga danas ljubitelji fudbala mogu gledati kao uspješnog trenera, i Horst Hrubeš. Bilo je još par igrača, recimo Uli Stein na golu. Uglavnom, Sarajevo je to bio prvi izlazak u Evropu nakon one titule iz 67. Prva ona utakmica se igrala u Hamburgu, to je bilo 4-2. Ja znam, mi smo svi spavali uz onaj radio, disali, gledali, čekali jer nije bilo ni televizijskog prenosa, nije bilo ništa. Sarajevo imalo 3 isključena igrača. Da sam s Rajom slušao radio prenos ispred zgrade i Sarajevo je povelo tamo u Hamburgu. Sjećam se poslije su golovi bili, ali na sportskom ili na dnevniku, nije bitno. Pape prejaka, neka kontra, Pape Čurlik, 0-1, mislim, ludilo, to je ludilo rezultat. I onda je Hamburg preokrenuo, mislim, 3-1, pa smo mi smanjili 3-2, opet Pape iz slobodnog po zemlji. Utakmica se završila 4-2 za Hamburg, ali ono što je najbitnije, što je odredilo uopšte te utakmice, su 3 crvena kartona koji su igrači Sarajeva dobili. Sudio je Velšan, ne znam kako se zove, i koji nas je potpuno iskasapio tamo. I sad svi u euforiji čekajući da Sarajevo pobijedi 2-0 poslije 15 dana ovdje na stadionu. Mislim da je to jedno 35.000 ljudi, to je vrhunski izgledalo. 2 dana prije utakmice u oslobođenju objavljeno da će se kapije stadiona otvoriti 12, što očekuje strašno gužu, očekuje se rekord koševa. Ja sam bio u 12:15 na stadionu, a utakmice počinju u 5:30. Sad prije utakmice stadion je bio krcat i tu su bile isprepletene zastave, znači zastave Sarajeva, Želje, Partizana, Hajduka, Zvijezde, Stare Juge. To je atmosfera nikad jača na Košavu. Horst Hrubeš je dao tad 3 gola za Hamburg, a Sarajevo je stalno ganjalo rezultate. Sjećam se kako je pomenuti Kaltz spasao travu, dok ga je Predrag Paš povaljivo gurom kroz noge. Mislim, u jednom transu odigrana i stalno je bilo dlaka nam fali. Znači, poveli smo 1-0, Zoran Lukić kroz Geno, pa Hrubeš 1-1. Pa 2-1 Paje s 20 metara Urašlje, poluvrijeme, znači trebao nam još 1 gol. Pa Hrubeš 2-2, pa jedno 10-15 minuta prije kraja Slagaču, Paja 3-2, pa utakmica života, stvarno, mislim, fantastična igra. 3-2 i onda kad smo svi krenuli gore, ne bilo nekako do tih nekih produžetaka, opet Hrubeš 3-3. Sjećam se da smo poslije utakmice, sam bio im nekako malo i razočaran, tužan, ali nekako ponosan, Sarajevo odlično odigralo. A isto tako da su jedan od ovih rana prozivao Antu Rajkovića, koji je pre utakmice rekao da se Hrubeš neće naigrati. Hrubeš je u toj utakmici dao 3 gola, prvo je 2, znači bilo je Sarajevo, Hrubeš 5-5. I ti karata se sjećam, žao mi što nemam, to mislim, sjećam se da je bio Pape na karti. I tad se pojavilo one, u to vrijeme čudne, malo i smiješne, ali ipak legendarne majice. Znači to su bile, one t-shirts bijele, ali jako loše kvalitete, na kojima je bio Pape s krunom na glavi.
kao kralj fudbala. Svaki će vam otprilike prosječan navijač Sarajeva reći da je najznačajniji utakmica Željezničar Videoton. A utakmica koju, mislim, nijedan navijač Želje je, ba i eto, i Sarajeva, Željo Videoton, to ni ja mislim niko ne može to. Znate šta bi to značilo tada sa Realom odigrati u kupu UEFA finala? Na Videoton Željo nisam bio, ja sam tad bio u srednjoj školi, stalno smo bili druga smjena, ali sam gledao utakmicu, naravno, jer smo luftali tu sezonu kad je Željo igrao u kupu UEFA, kad se javio Čuha i... Ja nisam gledao tu utakmicu, ja sam jedan od rijetkih. Evo, ja sam tamo sjedio na centralnim tribinama. Ivica osim ovdje kad je Čuha i krenuo, dao onaj gol. To je na jednom muk u tribinama, jednostavno niko ne može da shvati da se to desilo. Mada je Željo te godine imao zaista odličnu ekipu i super igro. I u prvenstvu i u kupu UEFA. Znači, tamo su dobivali timove iz istočne Evrope. Bio je Slivan, Univerzitatea, Dinamo Minsk. Bio je jedina ekipa sa zapada je bila Sion iz Švicarske. Znači, imali su, mislim, baš neki savršeni žrijeb. I onda je došao Videoton i stvarno Željo trebao to proći, dobiti. I što je najgore, Željo je bio bolji na toj utakmici. Evo, Haris Škoro, 2-3 šanse imao sam, ali on hoće potez više. Čurić sam isto. Tad nije bilo sjeverne tribine, sjećam se Čurić, prazan mu je gol bio, on je lijevom opcao i udario onu reklamu tamo. Željo je trebao voditi prvo polovrijeme, možda 4-0 ovako. Bilo bi dobro za grad da je došao Real, ali ne bilo dobro za navijače Sarajeva. Stvarno je Željo imao vrhunsku ekipu, zaista vrhunsku ekipu, ali ko bi okabulio da Željo bude u finalu. Koliko mi je u trenutku kad su primili gol, na prvom mi je bilo žao, već u drugoj sekundi mi je bilo drago, jer mislim ne bi se moglo živjeti od njih da su ušli u finale. Nikad ne mogu zaboraviti Ivicu Osima kad se okrenuo poslije tog gola, okrenuo se prema tribinama, on je bio bijel ko papir. To nešto nevjerovatno. Ali opet mislim da je i ta željna priča nekako tipična za ove naše krajeve, ustrana do potoka ne može i stalno neke naše nesreće bosanske, uvijek nam malo fali neka dlakica. Prvi zvanični derbi poslije rata je bio na Grbavici 2. maja, poslije reintegracije Grbavice, ali bio je derbi, to eto malo možda ko zna, i na Koševu u toku rata. Sarajevo je bilo tad po onim čuvenim turnejama kad su širili istinu o Bosni. Po Italiji, Parmije. Pa su došli malo spremniji, malo bolji od nas i nalupali nas. Bilo je duše dobrih utakmica. Izdvojio bi ovu čvrku 2000-te, znači 4-1. Škoro kroz Geno i to, aj. Prvo sigurno onaj play-off finale, kad je Željo uzeo titulu 87 minuta, kad je Zubanović gol dao. Evo velike prilike, 100% tada šansa, 1-0 vodi Željezničar. Tako je to u fudbalu, tako je to u derbijima Sarajevo-Željezničar. Ja bih stavio neku vremensku granicu na negdje do 2004. Derbi do 2004. i derbi poslije. Jer sama činjenica da ti derbi poslije 2004. na koje je dolazilo 5-6 hiljada ljudi dovoljno govori. Svaki derbi zapravo nosi odlike grada u kom se odvija. O derbiju Hajduk Dinamo ili Dinamo Hajduk ne možemo govoriti na ovaj način jer to su dva različita grada pa čak i dva različita naroda. To su Dalmatinci i Purgeri, to je sasvim različito. U Sarajevu je manji grad. Sarajevo je sve mnogo bliskije. U Sarajevu su dva stadiona bliže. U Sarajevu možete otići s Koševa pješke na Grbavicu, s Grbavice pješke na Koševo na utakmicu, pa se tu umeđu vremenu srest sa pripadnicima navijača suprotnog tima i tako dalje. Mnogo je stvar bliskija, mada to u nekom smislu i nije baš pozitivno. Tu dolazi do kršaja. Ipak sve su to momci koji žive zajedno, koji
sve druže, koji sjede zajedno u školskim klupama i ne bi trebalo ipak sve dođe do nekih problema. Toga nije bilo do 98. kad je ono bilo Nakuševo onaj Bela. Mislim, to više treba pripisati nekom PTS-u, nekom agresiv koja je bila ljudima 2 godine nakon završetka rata. Pa se nekako kanalisala i izbila na vidjelo kroz tu utakmicu. A mislim, nasilja da je bilo na utakmicama Sarajeva Želje prije rata, ne znam, vrlo minimalno i to je više bilo na provociranje. Dobro, bilo je ovako malo psovki i to, ali nije to bilo. Jednostavno pun stadion, Raja se vraća s utakmice, niko ne razbija tramvaje, svi normalno idu kuću. Sada ovdje na Grbavicka se igra derbi ko u kafesu. Navijači Sarajeva tamo su zbijeni, policija ih čuva, ovdje isto blokada, Željo, odvojeni. Ja mislim da taj derbi čini jednu vrlo bitnu komponentu atmosfere Sarajeva i sarajevskog duha. Mene ne zanimaju huligani i razbijanje stakala po autobusima i tramvajima, to nema veze s derbijem. To ima veze sa primitivizmom. To je nešto što treba otkloniti. Mislim da bi to jedino mogli političari, vlada naša, znači da uvedu neke zakone strožije. Mislim da to stvarno nije potrebno jer ipak mi smo civilizovani, pogotovo navijači Želje. Vrlo malo stvari je ostalo ono što se može derbijom zvati. Jedino što bi mogao sad kao lijep jedan primjer istaći ovu novu mladu generaciju navijača koji su došli i koji su isključili neki violentni dio koji je do sada bio prevladavajući u svemu, jako lijepo se pripremio za utakmicu. Eto, tu je nešto što mi je sad pravo leglo. Mislim da je to vezano i s tim što su pomalo neki gradski momci postali vođa tih grupa navijača i na jednoj i na drugoj strani. U međuvremenu su osnovane tolike mnoge podgrupe, bila je ženska podgrupa. Onako, sastajemo se redovno, razmjenjuju se ideje, prave se koreografije. Na tribinama traje pravi duel navijača, željezničara i Sarajeva koji su još jednom napravili istinski spektakl zaista. Skupi se novac, uglavnom su to navijači koji doprinose tome. Napravi materijal, jednostavno napravi koreografiju. Naravno, tu treba baš mnogo posla. Evo velike prilike, poštovani gledalci, evo šanci, gol! 2-2! Gol, 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 gol! 2-2 u Istanbulu! Više su oni odigrali za Sarajevo nego i za Bosnu i Hercegovinu, ako ćemo mak na konac, nego Ministarstvo spoljnih poslova u zadnjih 10 godina. Jer igralo se s Newcastlom, s Malagom, sa Dinamom iz Kijeva, sa Genkom, ubilježili su se neke pobjede, ljudi su nas upoznali, čuli su za nas i tako dalje. Jer kad kažete željezničar piše Sarajevo, to je neminovno tu. Jako je loše stanje u sarajevskom fudbalu, tako da, mislim, moja posljednja utakmica je bila prije 2 sezone, upravo ta evropska, protiv Bazela, u kupu UEFA. Željo Newcastle. To je jedna posebna utakmica. Vrhunac je bio utakmica za Željo Newcastle, mislim da Koševo nikad nije bilo punije u svojoj istoriji. Sve je na nogama na olimpijskom stadionu Koševo. Mi smo došli do 2 sata prije početka i jedva se sjećam da smo baš jedva ušli na zapadnu tribinu. Bilo ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. To je bio baš jedan opisiv događaj, cijeli stadion da navija svi u plavom. Kažu da je bilo slično na Sarajevo Bešiktaš, ali nisam bio na toj utakmici, pošto su u to vrijeme Željo igrao u Malagi. Smo bili u Španiji.
namjeravam još zadugo otići na stadion. Zaista stvarno nemam šta da vidim i nekako odlazak sad na neku prvenstvenu utakmicu i praćenje premijer Lige BiH nekako doživljavam kao atak na vlastitu inteligenciju. Ekonomska kriza također, nažalost, uz sve segmente društva odražava se i na derbije. Kvalitet igre, naravno, neuporedivo lošiji igrači, po meni su jedni također od velikih krivaca za derbije, zašto nisu kao nekada. Prvo, igrači nemaju taj više osjećaj, prije svega prema derbiju. Mislim da će biti bolje, svakako, mislim, generalno. A te stvari su maksimalno ovisne o prilikama u zemlji, u društvu, u gradu i tako dalje, u odnosu državnih, lokalnih institucija prema klubu, prema tome šta ti klubovi u stvari jesu i trebaju biti. Nije to više što je bilo, ali treba učiniti sve da vratimo taj nekadašnji spektakl i imidž derbija. Svaki put i kad se predomišljam, bili išao na utakmice, sad ovo zadnje vrijeme kad nema šta posebno ne vidjeti, uvijek mi ona moja druga strana, moje drugo ja kažem, što ne bi otišao, možda će nešto propustiti. Ja smatram da te stvari trebaju održavati, jedna tradicija u pitanju. Evo, neki dan sam pronašao na internetu da je derbi Sarajevo-Želje uvršten među 50 najznačajnijih utakmica na svijetu. Halo, nije malo.